Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mulia, salam yang tak mecin ke bandum rakan-rakan yang na di Nanggro, yang na di perantauan. Anak dua tabia salam tabi. Kepada rakan-rakan yang manteng gemuk setia. Nyolun tunjukkan kepada apa pedumbuh akun yang eo tat. Ai pegah hilung hana deh ba acara rapin PA. Rugo lung kujak ba acara rapin PA pengkhianat nan. Karena nau kalian status akun Pangtibang Aceh yang sering pakai pertolong ba profil di. Oleh tanda lung lom, motai pegah status mak kembang ai orang. Rugo lung harum kujak dalam PA berkata pera lewat ka harum PA nya harum bagi lun karena pakan harum PA nya pengkhianat darah nyawang bangsa Aceh, pengkhianat darah syuhada, pengkhianat amanah, harum kau bukan harum yang ke wakah mentang temulih ya kan lungkan hana nyali yang jelas awakah hana jali awakah hana nyali hana perlelung kuat berudro dalam PA pengkhianat nan PA haram jadah yang baik kayak kun ke beranggapu kan naku kun kawaka beranggapu ke menan ma menyonan na nyali jika orang nyankan ku bekah nyo jino lun na di Melabuh jino bak warung barat daya tengah puji kopi nyan ban ile hana ku deket pi kawakah mutiro tau deket kawak PA nya yan ban ni leba. Jadi bingung kabagi gegop nyan bek kawakah mandum. Melih juwinan bak pengkhianat bangsa, bak pengkhianat darahnya wong bangsa Aceh. Harum kuja makembang ai urang pegah pekah naruh abul lam acara rapin PA pengut rakyat Aceh. Kembang ai urang dat nad male jemo-jemo ku kuat tahu drong awak pengkhianat nan. Assalamualaikum. Akun asai katro prut terotru akun top FIFA pukoi mah terotru. Oleh anak akun loh. Tak nade akun awak PA pungo. Amat Jalil Lawang. Dan tidak bopo ya. Tiro orang ngetak le akun ya. Popuraji je rame ya. Pada tu kadundronya asyik-asyik temeli ke benar. Ya amban. Tak raya apa. Makan dipelung aku amtaboh draw dengan nasihat-nasihat pelacak PA dan ken dipelung aku amtaboh draw dengan lam PA pengkhianat darah nyawang bangsa Aceh nyan. Awak penget bangsa Aceh ya. Pengkhianat amanah nyan. Awak melanggar sumpah nyan. Mengharam jadah tabun PA haram jadah yang bak denak gok bere gede. Nyali membaca dan makaji ku pekeh-pekeh mentang. Berkale ono ke mentang. Assalamualaikum.